Sikhanyisa amakhandlela wethu siyayenza lento iyenzeka. Our guest namhlanje upastor umfundisi uNdlovu all the way from ebandleni lakhe osuka laphana endaweni yaseThekwini ubaba uNdlovu obase kakhulu emhlanga ohlala khona indoda eyikhonze kakhulu indoda engithandayo enye yamadoda efike njengani. Haleluya. Nawe phela ukhumbula ukuthi ufike ngizokusiza ngithi but ngithe mase ngimsizile wathi Khethelezi ngicela usizo lwakho ungaligodli. Haleluya. Ngicela ngelinye ilanga usizo lwakho ungaligodli ngoba kunabantu abaselfish engithi mase ngimsizile athathe phone number yami ayisave athi mina ngiyayifihla sekuyinyanga yami noma sekumfundisi wami. Haleluya. Kodwa ngiyamthanda umuntu othi mayisesizakela athi mina ngifuna ukuyotshela umngani wami ukhumbule phela ukuthi angisebenzi ngiphila ngakho kulapha ngithi ngithanda ke le ndoda indoda enebandla elikhulu kakhulu edlula leli elikhulu kakhulu indoda ehlonishwayo indoda edlayo yasutha nayibona nani ukuthi lo muntu usutha yababona niyambona lo muntu usuthi nami kusafanele ngidle ngisuthe kubane naye mase ngisuthi kanjena ngibe ngaka. Haleluya bazalwane. Ngizomxolela ke labo abaphethwe high blood pressure basikholele amakhandlela vela kuzoshisa ngoba ayakhanya ngithi kodwa ke namhlanje sizothi we breaking through. Yes. Namhlanje siyangena endibuseni. Why abantu begibela imoto bodwa? Why beshada bodwa? Baphumelana abantu emshadweni sikhona. Namhlanje uyisithi phansi ngesitha phansi. Sample A1 bengifuna ukwenza sample A1 amakhandlela ekhanya kanje bengizokhuluma imfihlo ngikhulume nemfihlo kunomuntu la anginandaba bazongishutha anginandaba namhlanje le camera le isa la ngifuna ukukhuluma into eyi1 amakhandlela ekhanya kanje kunomuntu okufanele ngimsize ngizomsiza lo muntu uhluphekile ena ayakhanya amakhandlela akho uhluphekile uthi uma yengcele kimi angimprofete mangimprofete bese yayibuza enhlizweni yakhe uyovela mayithanda imfihlo yakho uthi yaziwe mayingathanda akahlale kanjani lo muntu yazi ukuthi mangihambe phakathi kwenu January, February, March. March 2017 kunento eyenzeka kuye. 30 March 2017
lo muntu wayesendaweni yasemlazi ka B section Luzuko bani Luzuko wena mfowethu ozalani namhlanje kufanele senze isambulo yes ngifuna lo muntu othakathembi ukhethelezi uzobona namhlanje lamakhandlela ekhanya kanje uyangapha kuthumela lalela bhuti wami ngithe aba last week madam mnikeni mic ngithe abantu ba last week akawulanda umuntu abawu10 abangani bakhe basizakala ubani ozenalo umuntu ubukhona last week ubukhona okay inhlanhla yakho ile right bhuti ngizokusiza ngoba amakhandlela akho usuwakhanyisile ngomhla ka30 umphikise bhuti angiyena lo muntu ofuna ukuthi nginovume yonke into ngoba uzovuma kanti ngifunza upoison kanti uyaliwisa igama lami ngifuna umuntu mina maqala ngigetha uthi cha khehleleza kukhona ngomhla ka30 bhuti January, February, March inyanga yesithathu uyangizwa ukuthi ngithini kunento eyenzeka kwagegeza imoto yakho uyangizwa ngithini uma le moto igegezwa yayisendaweni yasemlazi ka B 2781 i-address leyo baba ngithe umphikise makuyukuthi lento ayikho manje uthi uma yayingcela kimi angazi noma uzalwa kamajola noma uzalwa fake kwena imike kamajola uzalwa kamajola uma uzofika la ngiyabuza ngithi Nkosi yami le moto mayigegezwa babefunani uthi umkhulu kimi bathatha imali engabo 1500 phakathi baba makukuthi akhona hayibo seyisaloke njalo kuma into engekho nimshayile izandla manje bona unjalo baba lalela mayingekho leyo nto usho ayikhona baba ukuze ngiyiprove le nto baba ikhona ake ngiyiprove le nto phambi ngoba ngiyakubona ukuthi awungazi ngiyiprove bazalwane uyiphethe driver's license yakho isemotweni yebo ngifuna into ozoyinika abantu manje bayibuke ngijwayele ukuthi mina ngibizi lamalanga ngidlala uthi nazi ungunaye umunye wayefana nalo futhi thina zongunaye umunye wayefana nalo futhi ngathi ngizombiza i-ID number yakhe ngicela futhi ukubizela i-ID number yakho to prove this ngizokubizela yakho angikwazi or ngitshela ibirthday yakho uzempelula kuthi happy birthday umunye kwenze konke akayithembi lento kaThembelezi lalela uzobonisa abangani bakho bawubonisa nabonke seqediwe abanye bayivisualize abanye benze yonke into wena futhi uzalwe ngo93 yebo kunjalo yebo baba hayibo ngikubeke lo muntu ngimtshela uthi kufanele sikusize yebo and ngizokusiza ngoba lamakhandlela akho unokubuya ukhetheleza ungamkhulumi kahle wena angiyaphikisa lo ukhetheleza unokubuya ngifuna namhlanje ukuprovela yebo uyangizwa ukuthi ngithini 93 04 29 61 85 081 uyangizwa ngithini kumanje awumazi lo muntu kusenjalo namanje awumazi namanje lento isabude enhlizweni yakho bathi bekwenzile lokho kwashiwa umuthi emotweni nineni ngawubonanga kwakufanele ube sengozini yemoto uthi uma yoyingcele lento silande
kakhulu njengomuntu esingaze sithi uyazama empilweni akuzameki ayikho into enzakala empilweni yakho izinto zakho zisitakile baba sizokukhulekela uyangizwa mthini namhlanje lezi ibani zonke mayikhanya zikhanyisela inkinga zakho uyangizwa mthini zonke lezi ibani namhlanje mayikhanya ikhanyisela inkinga zakho nonke bazalwane namhlanje ngifuna nisizakala ongaphakathi esontweni nongaphandle ngifuna wonke umuntu namhlanje athule ubufakazi athi impela izinto ziyenzeka yazi ngifuna ukuprova futhi namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeproof ngenza into yenzeke manje ukhona uthi hanjele indoda ihambile indoda yami ihambile ngifuna ibuye ihambile indoda yami namhlanje sifanele sisebenze ngamaproof ungasabi uthi indoda yami ihambile indoda yami angazi ukuthi yowenze njani uthi umoya engcwele ukhona umuntu ohanjele indoda yakhe yaseMozambique angixolele ukuthi sengizodala ukuthi yakuphi indoda yakhe kodwa uthi umoya engcwele le ndoda yaseMozambique niyangizwa mthini kodwa ihambile mayihamba le ndoda idlisiwe iziyamthuka nasoqinga asondele iyamthuka le ndoda yahlupheka osenisaba ukuthi sengisho ukuthi indoda amadodana wakho akukho into wrong ngaleyo ukuthi indoda yakho yapi kodwa uthi umanqele lo muntu uthandana nomuntu waseMozambique eniwambile makahamba athathwa intombazana kunento fanele ngintsheleyo ngifuna ukuyiprova lento namhlanje today ngifuna ukuthi mangiyenza kunento engijwayele ukuyenza ukhona yini lo muntu ndoda kesenza sondela bawuthulubuya nika ungabi namahloni mama thatha imask umkhanyana wakho waseMozambique okay uhambe nini ake siqale sithi simtshele maybe into angayazi uthi umoya engcwele wena mama uma uneminyaka ewu15 wazibe moya uyangizwa ngithini ko uma namhlanje uzozala uthi namhlanje nami ngiyafuna ukuya kule nkonzo awuzile ngoba ufuna imali noma uzile ngoba ufuna ini kodwa ukhathazekile ngale ndoda ehambile uyangizwa ngithini uthi moya engcwele shayisanda kunento ofanele siyenze niyayazi lento le imagine boy niyayazi bathi lena ihlukile lalela ihlukile le ayifani naleya namhlanje ngifuna ukwenza isimanga sabantu abawu3 umuntu ohanjele indoda umuntu othi run umashonisa abantu abafuna ukuyibuyisa imali yabo angithi niyeza umuntu othi angisebenzi mama indoda yakho ihambe nini unyaka wesibili all right sizoyenza kanje ifoni yakho anisathumana naye anisathumana ake siyiproblem lo ngiphethe into la ihlukile na ngifuna lo mama lo ukhona umntu nje le ndoda uye wonke sebekubabuyisa selifuna ukubuyisa baba bengane ngifuna ukuyenza le nto ngesample kwazala mama ukuzugibele phansi epulpit right mama all right bamba la imic animbambele namhlanje abesitatamiso vula leli bhodlela ngifuna namhlanje ukuprova kule bhodlela ngicela ukhulume yonke into umbize ngegama ukhulume yonke into manje ukhulume nalamadoda manje ngifuna le magic oil manje ukhulume umbize ngegama manje kumela phansi kumela phezulu ngakhulumela phezulu ngoba bazozwa indaba zakho
ngivalaka ngicela egcineni usho ukuthi gijimani nomfundo makuru bemani omhlaba ilethelana kini Malanga entshonalanga enyakatho eningizimu bani igama lakhe sizocela ukuthi empumalanga sibheke uPatrick entshonalanga sibheke uPatrick eningizimu sibheke uPatrick enyakatho sibheke uPatrick inkonzo ingakaphumi besicela ukuthi afone kathi bhodlela nyakubo ngicela mama uvule ifoni yakho ube honest angifuni umuntu ozoza ngobugebengu ube honest uvule ifoni yakho umeke wafona ungitshele I so wish umthandazo wami uthi ngifisa ukuthi afone bese khona ufakazi uyangizwa ukuthi ngithini ungabisaya kude imali ngoba phela uzothi usuka lapho udidlozi lami uke wahamba enyangeni uyofuna ukuthi umuthi okumbuyisa uke waya enyangeni kakhulu uzamile kakhulu imali lapho ukhona nje le ndoda yakhe ukhona nje lo mfazi ifuna lento ukhona nje le ndoda yakhe le ndoda yabhamba mawuthi yafona iyabhamba ukhona kuyiba ngesandla mama ifuna senze okay asenze kanje kuze kube lula singadeli nendodeni phela ukhona rani mashonisa la othi kunomuntu ongafuna ungikhokhela imali yami abaphamsizana abamashonisa kuphela abakamashonisa abakamashonisa abaphamsizana kuphela hayi abantu 1 2 3 4 5 6 7 8 okay mark izokhetha nangu baba bangisa uthi laphana emuva le singabakhoda le muva ofaka isudu engathi grey nangu le singabakhoda basemuva kulubaba ofaka isudu osemnyango sondela baba ade mvulele indawo umuntu mayibizwa udokotela yo fanele singabakhoda nabaphandle bapha abanye abaphakamisile ngifuna lento siyenze manje sondela baba uyaphila baba keep imask yini inkinga yakho abantu abakhokhela imali abafuna ukukhokhela imali yakho mama phela ibhodlela ungalenzelapho ngicela ibhodlela lami sizokune phela kuyoba yilakhe mase limsebenzela likasebenzi manje sicela ibhodlela naye omunye ungathola ukuthi wayenawo ayitshinga hayi akuyona leyana ngibuye ngelinye igiya manje ngifuna nize nivume niyosho nithi lo muntu umyekeni ngifuna nize nisho nimyekeni lo muntu yes nathi miyekeni nizothini baba ukuba okay awuthathi imic baba vula la khuluma manje khuluma ngabantu uyamazi umuntu oyena yena inkinga angimthathi lutho sizofuna onjani manje ufuna umsebenzi asifune umuntu oseyifaka iCV uthi umsebenzi ngilindele lo msebenzi ngilindele malanga entshonalanga enyakatho eningizimu sicela imali sakhe imali banayo inamba yakho imali sifuna manje abomsebenzi sifuna ukubona ukuthi labantu bonke abazomiswa la bangakho ungenze uNkulunkulu abanika ama results unganjani oyedwa akhethwe yini akakhethwe ubani ongakhetha lo baba lo hayi lo baba uyagula uthi uyagula ufuna ngimsize uphethwe umhlanga ufuna njengamanje abantu bonke ubani ozokhetha labantu ubani ongasikhethela lalela mawuphakamise isandla manje awuphakamiselile ukuthi ucela usizo uzophakamisela ukuthi ngicela ukukhetha okay asenzeni kanje ukuze belula ukuze lento kube lula akekho umuntu ophethe oswidi abawu4 oswidi
usweet abawu 4 sizobatshinga kanje masibatshinga uzobamba usweet oyi-1 uza ngaphambili ophethe usweet nje abawu 4 awu-2 abaphethe sela bona labo sweet abawu-2 Oza mkhulu. akunankinga vele umuntu esimdinga uyedwa ngithi lalelani-ke ake senze njengey'fundiswa ne singanyathelani niyazi usweet mawuza uza kwena inhlanhla emakwe yakho yakho akekho ungayiphuca so nje ake nje ulinde nazo ngiyabonga angithi the reason ngiphosa labo sweet I'm trying to prove a point kumina ukuthi letha laba abantu Awu madoda champion. sizoyenza kanje ngizomala pha ngibheke leyo dongeni bese ngibatshinge labo sweet kanje ozobamba usweet oyi-1 angithi okay right njengamanje sisalinde ama-results bapha abantu bami 1 2 silinde ukuthi loyana uhanjele indoda lo abantu abafuni le mali yakhe silindile ukuthi ama-results abuye right ngizowutshinga nosweet ngifuna ukuprove i-point Mosel ubambeni asiphindeni ba-unfair abantu abangalaba tholanga ngakho inhlanhla yakho yakho letha la okay uba nobambeni okay uwena uzokhetha ukuthi ubani hayi ayingeke losida ubanjwa ngayi labantu sebeyanikana bona angifuni kanje ngifuna ibe fair okay ubambi champion lo mnyama ngoba futhi uzokhetha okay njengamanje abathi sifuna imisebenzi abaphakamisa izandla lo futhi uzokhetha uthi khetho yedwa hamba again right mniki bethi point umsebenzi imala khulume yonke into oyifunayo that's it akhuluma kuningi mala kujona la umsebenzi yonke into oyifunayo right njengamanje bawu-3 abantu esinabo ne uma ngempela le magic oil isebenza ngi-upgrade kulabantu abawu-3 ukhona oyedwa noma babili noma bonke vulani amafonini ningawacishi u-oyayi foni okufanele athole ama-results before siphume kufanele umuntu athi nakho-ke kwenzeka ngithi sibone ama-results enzeka right njengamanje sisalindile ngeke silinde kanjalo sizothandazela abantu bonke njengamanje abakhona sizophakamisa amakhandlela wethu nje kancane siphakamisa amakhandlela wethu uzohlabelela ubabubhengu siworshiphe baba siyabonga kumele nekuloya sithu zalasi Siyabonga.
emsebenzini abanye bafuna ama-promotion emsebenzini egameni lomusa egameni lokuba siyahluleka abawazi amandla akhe bazowahlonipha akubona bonke abantu abathi khetheleza bayophumelela kodwa ngabakhethiweyo abayophumelela bathi noma sebengikhuluma kabi bathi siyamazi lo muntu haleluya bazalwane akubona bonke abathi khethelezi abayophumelela ningizwe kahle ngathi ngelinye ilanga abayophumelela abathi mabelele ebusuku bamboniswe ngoba uNkulunkulu ngelinye ilanga uthi mamulele uthi kunabantu engiyokhuluma nabo ebusukulelele oyobasize maphuphe nabo ukona abantu abathi mabelele ebusuku bathi khethelezi siyabona uyafika nebonakaliso there is a sign ukuthi kuyakhanya phambili ungakazi ukhethelezi sinuka amaphaphu ukuthi kwenzakalani ngami uma usumphuphile ukhethelezi jabula khona ukuhlokuzayo khona ukuhlokuzayo khona ukuhlokuzayo ngiyakutshela namhlanje khona ukuhlokuzayo akuthi amen lapho khona akuthi amen lapho khona haleluya bazalwane ukhona uthi manje mina khethelezi i-magic oil yakho ngayisebenzisa kodwa kuneyimanga yazenza empilweni yami ukhona osho kanjalo othi mina ngayisebenzisa phela umuntu akufanele nimbonge sefile mbongene saphila abanye ngiyabawelisa ngithi sengibawelisile bahlule ngisho ukubonga bahlule nje ukuthi khethelezi nawu 20 rand khethelezi nawu 100 rand siyakwazi ukuthi ubukeka njengomuntu onemali kodwa nawu wami 100 rand yonke umehluko ukhona uthi khethelezi mina hayi ngasebenzisa umagic oil wakho kukhona into eyenzeka nikeni mic kwenzakalani futhi Ubeke emlonyeni. Emsebenzini belingasangibizi manje semele bangibize ngisho isonto lonke asimshayeleni izandla yazi ukuthi abanye balinde ukuthi ngithi uslay queen mangathi
ngathi uSlave ungabona konke phezulu ngoba uSlave vele uyatrend abanye bawushintsha igojeni bawufaka kuma juice box abafuna ukubona kanti ukuthi kwenzakalani. You mustn't be shy ngesintu senu. Musani ukublafu abantu bangale ngaphandle baniblafe ngamasonto. Yebo nakho ngisindisiwe ngegama lika Jesu ngithi kodwa ngisayo isintu sami ngeke ngisuke kuso. Jacob Blue ngeke ngisuke la. Mina ngitshela ngathi bazalana khona umuntu otheka imuzo okunika 100 million. Soon ngizobe ngiyimillionaire. Soon I'll be a millionaire. Ngoba phela nina ngiyanithandazela akekho noyone obongayo. Ukhona nje ongabonga ukuthi mina khethele izicelo ukunika nje 200 rand. Oh nangu ukuthi ucela unginike 100 rand. Ubona ngathi 100 rand ungifanele kodwa. Akeze ngapha nangu baba emnyango woza baba. Woza baba nawe. Ufuna unginike 100 rand. Akekho umuntu onginike 100 rand. Hayi ubambeni ngoba nizoshoda ngemali yokugibela. Mina ngifuna umuntu ozongibonga ngo10,000 kuya phezulu. Ma ungakafiki kuleyo mali yeka. Niyenza lapho. Are you sure? Are you sure ukuthi niyenza lapho? Awuthi anginika baba, letha baba. Baba inkulumo ishintshile ithe angifuni 100 rand. Okay, mnikeni mic. Oh, mawusuke enhlizweni bathi manguthatha. Nayi mic. Sondela mkhulu. Sanibona. Mina ngusipho ledwaba. Mina ngizoshiya 100,000 la esontweni namhlanje. 100,000 ngizosayina manje khona manje. Thathi mic. Woza mkhulu. Imali akungakhulunywa phela iphumba phela. Ngendlela imagic oil engisebenzele ngayo nayo nomama wasekhaya nayo nezinto zakhe eziseceleni emsebenzele ngayo naye ayisho mina ama-truck ami abesema kodwa manje kuvuleke ngendlela eyisimanga. Umama uzosho 100,000 uzosayina manje ngomoshiya la esontweni. Asiza umama uthina ngathi nami evula isikhwama Jesus my God. Phela yizi. Kanti kuyosayinwani? Baba ngihamba uyanda phela. Asiza umama uthi umama. Asilalele umama. Amen bazalwane. Ujabulile lo. Umama wenzelwe imanga. Magic oil. Uhamba eCasino. Khadi lokugcina leli bazalwane platinum. Elase Suncoast nombana ngalifundi. Izolo bengikhona nayi. Platinum secondary card. Izolo ngiwine 150 bazalwane. Singasaqashwa ndawo sinebhizinisi yama-truck uye lo phuma olanda 100,000.
original fake. Hayi, siyakholwa. Ngiyacela manje magic oil ungayinikezi noma. Wena bazala nawe ingane zami lezi. Yebo, ingane zami lezi. Mina ngithe kukhona into ezoyenzeka. Udaba akahlali phansi mama. Udaba nje. Baba bawu3. Hayi mina senijahelo baba isinami sonke sinqaba. Asayine phela ngithethe. Wena ngibhala isayine phambi kwabazalwane. Yebo. Uzengathi mangifike ebank, ngiye ebank angithi. Ngibanike kuthiwa ayisebenzi le. Asenze kanje. Next week abantu bazofika ngithi ngicela ukuza ngizocela ukuthi angikayibelieve le nto eyenzakalayo angifuni ngitshela mama I don't believe it. Next week ngicela ukuza ne bank statement onganayo. Ngicela next week uza ne bank statement. Ngifuna ukubona ukuthi ngempela le mali iyona yini. Singasheshi nibathemba abantu. Manje uyithatha ujabula sengiyibambi izise account yami izowenza umehluko nami ngeke ngibale kubantu abane 100,000 ebank. Amen bazalwane. Uphi kanti ubaba usemotweni eyashesha. Inayo ebank maningi ama 100,000 thing now but lithi iBhayibheli sibusisiwe sisande siphawu bazala niyazi into engenza ngibe ebuhlungu bancane abantu ababuya kumina bezobonga. When people look at me babona ngathi nginayo yonke into kanti ngijatshuliswa 20 rand mawunginika yangijabulisa okuphuma kuwe yathuka abazalana uNkulunkulu ambusise lo futhi ubusiso baba umuzi uphi uNkulunkulu ambusise baba. God bless you. And uzwe yazi lento ukuthi iyashutha ku social media most of them bazothi asikholwa lento. Next week bazalana ngizoza ne statement le checking zohamba ngiyoshintsha Monday or Tuesday mangithola isikhathi kufanele isho immediately mangishintsha angeke ngiyithathe le mali ngizothi bayi transfer to my account. Kufanele isho I will bring my statement next week Sunday. Those who don't believe angikholwa bazalwane nami angikakholwa ukusayinela umuntu icheck athi imisebenzi yakho yabona nje kumanje ukuthi angivele ngiphume ngiye Santini. Umuntu othanda ukugqoka ke mina bazalwane. Ngifuna uma ngigqokile kubona kahle ukuthi njengamanje ubani. Mangigqoka ijini ubona ukuthi ngigqoka ijini.
ijini yami iqala 20,000 yami lo muntu ungenza umuntu mfowethu ngiyabonga uNkulunkulu kusizobani isibongo ledwaba angisazi nokuthi ngamsiza nini uthi wayithenga imagic oil angazi nokuthi wayithengaphi phela ngithi ibongo zithi induma idume ngekho ngiyidlalile endini yaduma yenzeke nje njengamanje ngithi mina kuno-magic oil ingiphatha kabi ukuthi noyi-one akekho noyi-one akabe network manje inkinga yokuthi ngifuna mina ukuthi list inetwork idonsa kuphi ake nihambeni noma ngaphandle kwegate omunye abagade man ngoba ngangithanda ukulapha kungabe nama results ake nihambeni noma ngale ngasegate man siyacela uma ingena icall imtshele nje ingabe umlungu please say hold it today bambe kanjalo uma ukuthi kulo omunye naye bambe kanjalo makuyindoda uthi angizwa baba ngicela ukuthi ume kancane ngiphume ebantwini ugijima uze ngapha ngifuna ama results I want the results ukuze nimbone ukhetheleze enyuke yaphezulu ingoba ngenza into yenzeke kubantu abantu babekhipha imali yababakhali kimi bathi mkhulu angifuni ukutshela manga ngiyabiza ungabona siye private hospital ngale ngizokubiza imali angidlali kodwa abantu bayikhipha bekhululekile mina ngicharge umuntu ukuze ngimcharge 6.5 million kunalokho abuya zothi ngiyabonga ngizoyibamba kahle khona abazoyithatha uyeza umakalelitha ngizoyinika yini amen bazalwane right njengamanje bazalwane siyabonga kakhulu ngithi kukhona umuntu abafike bembambile ngathi uyagula la wena baba angeke ngiprophet namhlanje kahle kahle sasivumelene last week angithi bazalwane sathi we are here to heal sizosindisa abantu isikhathi ubani half past 7 sesidlela isikhathi sezayoni bazalwane semzongena izayoni but mawungadelanga you are more than welcome ukuthi sijoyine futhi kule service enyela ezolandela manje next week bazalwane ngizocela ozokwazi ukuphumelela ofana nami angifuni ungitshela mama I don't believe it angikholwa ngifuna namanje I don't believe it angikholwa mfana noThomas mina ngikholwa into mayisiyenzeka kimi yenzeke kimi ke manje unfortunately try i-check kuthiwa uyahambisa ebank mawufika bathi reject ngifuna ukuyibona kuya ngami bengizoyenza kanje bengizothi from maybe Tuesday kuyale ake nihlale nalabafana mabezovuma la ku YouTube yami bengizocela labafana bami be social media bahambe nami ebank mangiyoyishintsha ngifike nginika uthela anginike imali cash up sign bayishuthe yonke into ngifisa kanjalo siyenzeni i-reality show ngithi yabona leyo nomuntu osekhaya ungabhilive bese umrepair ku YouTube ngithi uthi hayi hamba ubona nangu waye bank wayikhipha nangu yibeka lapha bamsayinela bamnika imali yakhe ebank angithi hlalani ku YouTube ngicabanga ukuthi uzoyi-uploada by Friday angithi by Friday mayishuthe Monday or Tuesday uzoyi-uploada by usihlale nje ku-Dr. Kethlelezi ku-YouTube uzoyibona khona angithi bazalwane then on Sunday ngizoza ne-bank statement ngithi nayo inkinga nesuke nibona ibalance yami okay ngizoveza le ndawo ngithi yes on Sunday kodwa ke singakhuluma konke into lokungibongela ukunyuka kwami isasela icala likumina enhlizweni yami lithi bangakulandela bonke Kethlelezi what about bona iphi impumelelo yabo abantu abakulandelayo ngisahlushwa ilento nje abantu bayakulandela Kethlelezi umbuzo uthi bayaphumelela yini bona ngoba phela mabengaphumeleli bayogcina bethi lo muntu lo uthwebula inhlanhla zethu angithi into emnandi ukuthi oqala ubaba uShilo owesibili umama uShilo shothi la ekhaya nje kulo wamuzi nje kudila ngento zika Kethlelezi ama magic oil yini hayi ke awuthi sale sengibamemezela ngo first week of October ngizoyenza 2 days Friday and Saturday kuzobe kune special I will make sure ukuthi abantu sebenivulelile umnyango imagic oil lelo ngizoyibiza u400 rand kahle bese ngiyibiza 900 rand ngizoyisa ku 400 rand hayi leno yaziyo le entsha namhlanje le
abanye namhlanje bazoyithenga ngo800 rand lapha nabayifunayo bazoyithola ekhemisi ngo400 rand sasa izobe sikhona ekhemisi ngizozama ukuthi ngifone ngibatshela ukuthi abayibize 500 rand 600 rand phela special izobe u400 rand but namhlanje nginibize malini namhlanje abayifuna abangeke bakwazi ukuphumelela senifuna ukuqala special okay it's fine asenze kanje laba abathi sobe singekho thina ngispecial ngelanga le special ikhemisi asiyazi it's fine bazoyithola egate ngo okay it's fine ngo 400 rand kufanele ke umfana ngimtshele lapha ukuthi uyangizwa ngaphandle magcino nibanikele imagic oil ngo 400 rand bonke abasegate nabaye bazoya lapha esangweni kumfana athi dayisa amakhandlela 400 rand lalelani ke umthetho walamakhandlela uma usuka la usuka straight uyakuphi mawufika ekhaya ngicela wenze kanje uma unendawo yakho yokuthandaza noma la ubeka khona amakhandlela akho abeke phambili ebese uthatha imali emhlophe ubeke imali emhlophe la mawunayo impepho shisa impepho ukhulume nabakini zihlangane lezi zinto okay uyabona mawune impepho le mama uqedile kathi nifuna yonke into nizogcina nithi hayi lo bezoyenza imali I'm not here to make money guys imali impepho mali ifuna nizoyithola ekhemisi mali ngayifuni futhi ekakhetheleza ungacela noma yikuphi noma ungayithenga kuphi but ngithembi na mawunempepho ezimanga uwinile bazalane ngiyanicela uma izinto zenzeka ngicela nizo testify ama testimony yawadinga kuyongisiza ngani ukusiza izwe lonke liqede lingodle lifihle ngiyamthanda umuntu othi uthwele kunento engiyitshele ile ndoda masixoxa lila ngathi mina ethi uyeza ngathi uyeza ngempela esontweni ngathi ngiyeza ngithi yazi abantu bazothi ngithwalisele phela kuthiwa ngithola ukuthi khethele ezilalelo nento eyi-1 fanele uyazi empilweni uma abantu bethi uthwele sebehlulekile sebeyabona ukuthi amandla akho asemakhulu kakhulu in fact bayakupromote let them say jabula wangikhulula lo muntu yazi ngithuka left and right mina umuntu wabonakala ushutha nami hawu ushutha nalo muntu lo uzomthwalisa mina bazalane kulambele ukushutha nami ngoba ukushutha nami kuyokuvulela iminyango ushutha nokhethelezi ushuthe nje nomuntu ogqoka 100,000 lo ngene abazalane uNkulunkulu busisa lalelani ke lamakhandlela ufike wathatha wabeka lapha ushisa impepho ufaka 100 rand u1 rand wabeka lapha phambili then uyakhuluma yonke into oyifunayo angithi every day mawukhumbulile ungaforced umuzwa ukuthi ungayi lamakhandlela kona wakho ngicela ukuthi namhlanje ngiyanigcoba nonke namhlanje ngingigcoba ukuthi nizinyanga niyabathandaza hamba uyolapha abantu ngalowo makhandlela ngiyagcoba Strunas umuntu mawumbona ukuthi unenkinga mtshela into eyi-1 ngicela ungithengele amakhandlela awu-2 eliyelo nelimhlophe umtshela ukuthi angeke ngikutshele isecret yami letha lamakhandlela kimi ngizokunika wona kusasa ufike endlini uthatha amakhandlela akho lawo uthatha wakhe uwachume kanje ebese nje uwalayite mawungakwazi ukukhuleka uwalayite uthule ebese ukusasa wacisha uhamba umbuyisela ukuthi nakho amakhandlela hamba ubose ukukhanyisela amakhandlela ukhulume yonke into oyifuna finish anginika ngamuthi angenza ngalutho nginike nje isibusiso ngathi ngiyanibusisa uNkulunkulu angibusise ngiyabonga siyohlangana okay siyohlangana next week same time same place ne njengamanje u5 minutes nje kunezingane zami engiyithandayo ezasemlazi lezi ngane zikopha umlando azimazi ukhethelezi azingazi into eyenzakalayo ziqopha ingoma ngami zobanika nje kuphela ngibanika lezi ngane kumele zazi ngibanika only 15 minutes bese beyaphuma kunento abayiculile emnandi kakhulu ngokhethelezi uma nikwazi ukujoyina abama instrument nizojoyina manje ngakwazi nibayeke